Webafowethu uMasondo oyimanager ke yeCokamelisha ke usethumele ke umlayezo ke einkundleni zokuxhumana ke oshisa bhe ngalo ke iCokamelisha ke lapha ke uthi ke kuyofreeza ke ama-internet ke kulonyaka ke lo angeke ufane ke nonyaka odlule ke kodwa kulo sengazuthi ke kungaphezulu ke kwalokho ke esikwaziyo. Ake ngiqale nginibingelele bafowethu la kwisiqiniseko AC Media maqala ungena kule channel ke ngicela nje wenza ubulungiswa ke ucintasela button ka subscribe ke ukuze ke uthole ezinye izindaba ke zizashisa ke zinjalo ke bafowethu ke namhlanje bafowethu nginiphathele udaba olukhulu ke lapha ke uMasondo ke manager ke yeCokamelisha ke nayi ke inkulumo ke ayibhalile ke ekhasini lakhe ke lapha ke uthi nasi ke isikhwili sami engibhonya ngaso ke ababhemi ke wasethi ke kulonyaka ke ngithi ke kulonyaka ke kuyovalwa ke ama-internet ke lapha ke uthi ke ayofreeza ke lapha ke wathi ke isitabani ke siyofisa ke ukubuyela ke sibe ke indoda ke lapha ke waqhubeka wathi ke uyabheja ke ngo-SK ke lapha ke esho ke iCokamelisha. Esikhuluma ngamasondo bafethu ke kongamazi ke sikhuluma ngamasondo insizwa ke esebenzisana ke nomthandeni ke lapha ke okuyiyona ke manager ke umsebenzi ke kaMthandeni ke ikakhulukazi ke la kwezokuqashwa ke nakwezinye nje inhlelo ke ababa nazo ke khona lapha ke emdletsheni ke lapha ke siyakhumbula futhi bafethu ke ukuthi iCokamelisha ke selivezile ukuthi umsebenzi ke useduzana usendleleni ke lapha ke nayi ke imanager ke yakhe ke nayo ke umthandeni ke lapha ke isizobuya ke namazwi ke aqinisa ke ukuthi ke okuza kulonyaka noma ke kufanele sikulindele ke kungakanani ke njengoba ethi ke lapha ke kuyofreeza ke ama-internet ke ngayo ke album ke kaMthandeni ke ezayo ke kulonyaka. Siyakhumbula ke bafethu ke ukuthi ke nasey'nkundleni zokuxhumana ke le ndaba ke ungundabze kwayo ke abantu abaningi ke bayomele kakhulu ke ingoma ke kaMthandeni njengoba ke kade ke wagcina ukukhipha ke njengoba wagcina ekhiphe ke amakhotha anqoko ke lapha ke njengoba ke esezobuya ke kulonyaka ke asazi ke bafethu ke thina ke sikuthatha sekubeke sekunike khona ke njengoba kunjalo ke ngakhohlwa ukusubscribe ke uphinde ulike lama video ke siphinde ke sihlangane kwezinye ke lapha ke engizokutholela zona bafethu. Hayibo usuka lo niphathe kahle.